Hello guys, iyi ni Shyazoo trading. Uyu munsi reka turebere hamwe analyse kuri gold. Nkuko mubizi buri cyumweru tugenda dutanga analyse, ariko uyu munsi ngiye gukora analyse kuri gold. So analyse kuri gold, nureba iki cyumweru ukuntu yagiye, gold yagiye down trend, cyangwa se yari iri gushinga ruwa nyine iri bearish structure. Abasera bari bumva kana, abasera bari ba base. So hangani tureba mu kwezi chart yacu iri bearish, uvuga ngo iri down trend nyine iri kumanuka. Ariko nubwo iri kumanuka, nureba neza izindi candlestick zikurikira amezi yose yagiye iri bullish, yerekana ko iri muri strong bullish momentum. Nubwo uko kwezi ibi byumweru bibiri byose bishize kuva gatatu kwatangira iri down trend. So reka turebere hamwe uburyo rero umuntu yakacinga nyine opportunity z'uko yayibuyinga cyangwa se akayiselinga. Turibaza umuntu agiye guselinga cyangwa agiye kubuyinga yagendera kuki. So nabatindiye katugendera hangaha mu nuza niturebera mu cyumweru. Turebye weekly chart hangaha ikintu twereka nuko tureba neza izi candlestick ukuntu zimeze uri kuzanaliza. Hari icyumweru yaje, nureba hangaha irapushinga high, isiga weak cyane byindicating sell momentum, none igerageza kugenda ipushinga high. Ibyumweru byose igenda ipushinga iri uptrend, igeze hangaha ijya down trend nyine iramanuka. So hanga nitureba neza hari high nyuma yuko ikora nusa high nini cyane nyine yakuyemo abanuza babayinze, yarivinze iki, yarivinze week ndende cyane, ari sitinze ahangaha. Murabona ko ari week iri strong cyane. Iyo week iri protected, iri strong kubera ko nyuma yuko ipushinga high cyane ntago yigeze iyi breaking, ahubwo yaraje ikora iki, lower high. Yakoze lower high kubera ko yananiwe ku breaking iki high, means yakoze lower high. Nyuma gukora lower high ahangaha muri ibi byumweru bibiri yongeye ikora iki, yongera inanirwa ku breaking iki lower, yongeye kunanirwa ku breaking indi low y'icyumweru cyari cyayibanjirije. Nureba neza ndigucya nashizemo imirongo gucya. Noneho sasa rero wakwibaza umuntu agiye n'umuntu ushaka gufata opportunity ya buy cyangwa sell yayifata gute. Nureba neza ahangaha nari naciye trend line, hano hari trend line nari naciye, ariko iyi trend line ntabwo twagendaho kubera ko nureba iyi trend line ahantu isitinze. Iyi trend line nubwo iri strong, isitinze ahantu hasa nk'ari kure cyane ku 4500. Iri strong. So biraza kudusaba guca izindi trend line zisanzwe. Ahangaha nta kundi rero duca indi trend line ya weekly. Nureba neza ahangaha hari trend line gucya muri ibi bice iri kugerageza kugira iki, ku breaking mu gihe cy'icyumweru. Umuntu uri kubireba neza nyine mu gihe cy'icyumweru hari trend line gold iri kugerageza ku breaking, ariyo iri hano. So ikintu twaka-expectinga ni ikihe sasa rero, kuko ahangaha iyi high nago yari yayigira iki, yayi breaking y'icyumweru gishize. Urabona ko yakoze iki, iri gusa nk'i breaking iyi trend line. Na hejuru ariko hari indi trend line umuntu yacu. Abantu bazi neza ngo izi bintu bitanga amafaranga ipate nanga ibintu nk'ibyo nyine murabizi cyane. Nanga hari indi trend line iri strong cyane, iyi ngiyi. Abantu bazi ibintu bya flag pattern nyine kwa kundi bullish flag pattern. So ahangaha rero iyi bullish flag pattern yacu rero niyo iraduha icyerekezo cy'iki cyo ukuntu wafata sell cyangwa buy. So nkuko mubirana neza ahangaha muri kubona neza ko ya breakinze iki trend line yacu yarayibreakinze. Kugira ngo umenye ahantu urinjira neza, tujya mu gihe cy'iki cy'umunsi. So tujya mu gihe cy'umunsi turebe ukuntu bimeze sasa. Mu gihe cy'umunsi, igihe cy'umunsi nureba neza ahangaha ukuntu ibintu bimeze, igihe cy'umunsi nureba neza ahangaha yarivinze iki,
yarivinze amanuza ama fair value gap y'umunsi, yarivinze daily fair value gap. Kanse tuno tuntu nyibereke neza. Yarivinze iki? Daily fair value gap. Daily fair value gap isitinze aha ngaha, ari nayo iri important cyane nyine kugira ngo izatwereke nimba inuza yacu ishobora gukomeza iseringa cyangwa se ishobora gukomeza buying. Iguru yacu ishobora gukomeza iseringa cyangwa buying. Izana neza ko muri kubibona. Yarivinze iki? Bearish fair value gap. So kubwanjye kugira ngo umuntu afate buy cyangwa sell kuri gold, ikintu cyonyine yakora cyonyine, ikintu cya mbere na mbere yo gufata sell ni ukumanza ikagira iki, ikabreaking iki, ikabreaking iyi weekly low y'icyumweru cyabanjije kingike kivuyemo. Dore ngiyi isitinze kuri kangahe? Isitinze ku 4994. Niramuka iha breakings low y'umurongo naciye, niramuka iha breakings ikaza gukora retest kuri iki, tujye mu gihe cy'amasane kugira ngo tujye tubibona neza. Niramuka iha breakings igakora retest hehe? Igakora retest muri ibi bice, ikaza gukora retest muri ibi bice. Uko ahangaha ya breakings hari nuza, hari support ikomeye cyane, ni support iri kugerageza ku breaking, ikaza gukora nuza gutesting iyi support, ikaza gutesting iyi support isitinze ahangaha. Yahindutse kiraba, yahindutse resistance. Niramuka ije ikabreaking ahangaha, ikaza gutesting iyi support isitinze ahangaha. Icyo gihe umuntu yagira iki? Yafata sell. Kubera iyihe mpamvu? Iraba n'ubundi iraba yaje gutesting iyi trend line. Iyi trend line twaciye iraba yagarutse ku testing ahangaha kugira ngo duseringe. Sasa nabwiye ngo kugira ngo duseringe nuko irazi ka breaking iki, irazi ka breaking iyi low isitinze ahangaha 4994. Niramuka ya breakings ikagaruka gukora retest ahangaha kuri iyi resistance. Kuri iyi resistance isitinze ahangaha, isitinze ku 566. Icyo gihe twafungura sell position, ariko twagize iki? Twabonye confirmation. Sasa ahangaha birahita bigenda bite? Dufungure short position, tuyifungure muri ibi bice, arundi muri fair value gap targeting iki. Icyo gihe twatargeting iki? Iyi trend line iri strong cyane isitinze ahangaha kuri targeting trend line isitinze ahangaha, twatargetinga ko gold yazajya kuri 4799. Ariko stop loss yawe ntago wayigira nini cyane, ahubwo wagarukira kuri iki, kuri trend line yacu. Ariko ukamanza ukamakinga sure ko iki ya breakings iyi nuzi previous low ya weekly yabanje none ikaza kuri testing yahangaha. So kugira ngo tubuying sasa, kugira ngo tubuying igihe cyonyine twemerewe kubuyinga gutegetinga buy mu cyumweru gitaha, byagenda gute sasa kugira ngo tubuying? Buy option ikintu cyonyine mbona gishoboka nuko yazagira iki, yazaza igakora iki, igakora retest ahangaha, ikomeje ikabreaking iyi trend igakora retest, igasubira inyuma ikabreaking iki, inuza daily fair value gap ahangaha isitinze ahangaha ku 5539 nibwo twazatargeting iki buy. Niha breaking nyine fair value gap igafailinga yahangaha, tuzinjirira for buy. No kuvuga ngo umuntu uzabayinga neza icyumweru gitaha nibura yabayingira muri iyi zone, yabayingira muri iyi zone, agashyira stop loss hehe muri ibi bicano hasi, yabayingira hehe muri iyi zone. Impamvu muri iyi zone ahangaha nyuma yo iyi fair value gap ya bearish fair value gap y'umunsi, niramuka ibaye broken nyine inuza candlestick ifite bullish momentum ikayi breaking bikomeye cyane, izaza iki ihinduke inverse, then pushing iki, pushing high kuri ya resistance yindi sitinze hehe 5449. So ndachecking yari weekly analysis. Mwakoze kwa natwe yari Shyazoo trading, mukomeze subscribe ufite icyerekezo cyangwa ikibyandike muri comment. Ciao ciao.